танҳо барои тоҷикистониёст, барои тоҷикони аҳли дунёст. Як бор тамошо кунеду муқоиса кунед, оиди чӣ ҳарф мезананд тоҷикони Афғонистон ва тоҷикони Узбекистон ва ҳатман муқоиса кунед аз гузашти таърих ва имрӯза хабарҳо, то ки мо иштибоҳ накунем. ҳатман тамошо кунед ва муқоиса кунед бардоро чӣ гуна зӯроварӣ тоҷикона ба дигар миллатҳо табдил мехоҳанд кунанд. من افغان نیستم تاجیک هستم. من افغان نیستم تاجیک هستم. من افغان نیستم تاجیک هستم. من افغان نیستم من یک تاجیکم. من افغان نیستم من یک تاجیک هستم. як гурӯҳ шаҳрвандони Афғонистон ки аслан тоҷик ҳастанд мегӯянд ки мо тоҷик ҳастем, афғон нестем. ва муқоиса ба видеои дигар бибинед як зани тоҷике ки бухороӣ аст, узбекистони шаҳрванди Узбекистон, ба фикрам як шоираи хеле бузург аст, чӣ мегӯяд оиди тоҷикони Узбекистон ва муқоиса кунед. تاجیکم ازبکم مخون خامه گمراهیت بر من مرون ملتی فرخنده‌ام زسران نشان با سیاست بازیت نیستم مدان اگر همین کار پیشش نگیری نه عاقبتش ناز نمیشد چونکه این همش ملت بدبینی ملت نیست کنی من میبیورد هر یک ملت باید ملت دیگر ادبیاتش صنعتش مهنتش قدر کند چونکه گلزاربه هر خیل گل میروید هر کدامش هم قدرش هست ملت هم همین چونه ملت ایجاد میکرده که چیز هم مثل گل باید احتیاط کردن لازم است اگر احتیاط نکنید سری بر وقت وای خور زور میشد مکتب نیست کردن این زبون نیست کردن به می آورده است این یکم دشمنی از این دوستی نمیبرد من میخواستم که مردم تاجیک بخورا عقل کتی بیدار شوند فهم کتی بیدار شوند قدر کتی بیدار شوند نو مکتب های تاجیکی گشته برقرار کنند آخر عصر 19 اولی عصر 20 بودگه شاعرهای همیشه روی خط بگرفتن 2000 شاعر گذشتگی بخورا با این نشونه اون رو دارد که خلق بخورا حقیقی زبان مادری تاجیکی بود مکتب نیست اونیورسیتت با گروپه تاجیکی تشکیل میکنن وای گجا درس میتید مکتب نباشد برای نمایش برای همین یکم خود خلق بیدار کردن مردم تاجیکی بخارا مثل مردم تاجیکی سمرقند متحد دوست به غیرت بودنش در کار حتی گپ زدن نیمانند از تاجیکو میگریزند گویا یگان حافظ میکنند همینش به شکر که خلق تاجیکی ما زبانش گم نمیکنند زبان خانگی باشدن زبانش گم نمیکنند زبان ما زبان خانگی کردن نفهمید این دهشت ملت شاعرش کده زنده شاعر هست ملت هست дар ҳақиқатан як шоираи бузург аст ва бардоро як чашмо донед ки яке мегӯяд ки оиди мактабҳо гап мезанад. Дар Бухорои Шариф то соли 1921 зиёда аз 100 мактаб буд, зиёда аз 95 таш мактаби тоҷикӣ буд. Имрӯз бошад ба фикрам нест ягонта забони тоҷикати мактаб нест. хулоса мактабҳои ҳамаша бастагӣ ҳастанд, фаҳмидед? ва ин як таърих аст, таърихи бад аст, таърихи написанд ба тоҷикон ҳаст, рости гап. ва забони моро рости гап дар он тараф ҳам забона манъ карда буданд. Масалан, агар ки шумо ба забони форсӣ адабии худ ҳарф мезадед, шумо метавонистед ки ҷарима кунанд, фаҳмидед? ва бибинед чӣ хел мо дар дигар видеонаҳоро гуфта будем, аҳолии тоҷикнишини ин давлата хеле кам карда буданд, то ки ин заминҳоя ба аз они худ кунанд, фаҳмидед? Ва як видеонавори дигарро бибинед чиз мегӯяд ин бародари мо. در بین 6 ولسوالی 3 ولسوالی و تاجیک نشین است. اما اینی موضوعات در نظام گذشته یا نظام‌های گذشته کاملا پنهان بود. مردمای تاجیک فریاد میزنن کس به دادشان نرسیده. ولسوالی‌های دوردست که در اونجا وجود داشته
حتی از کمک های خارجی ها پنهان مانده. شما تصویرهای آجر دیدین؟ بازم ببینین. مگر شما ببینین که ما از کجا حرکت کردیم تا اینجا رسیدیم. هر کس را پرسان میکنیم میگن تاجک. به نمایندگی امروی کاکای کم گپ بزنم. نام شما چی است؟ نام من شرف الدین. شرف الدین؟ شرف الدین. شما باشنده اصلی همین منطقه؟ ما باشنده اصلی همین منطقه است. زادگاهتان همینجا؟ زادگاه ما همینجا. زادگاه پدران ما، بابا و نیاکان ما که او قلعه به نام بابا بگیاد میشه. ما از نسل همون مردم هستیم که بسیار آثار تاریخی و قدامت. یعنی گپ همیانه میگه از ما هفت پشت شما تاجیک هستین؟ بله، از هفت پشت ما تاجیک هستیم. این видеонавор ҳаргиз барои ҷанг чиз нест, фитна нест, аммо мо бояд оиди таърихи худ, фарҳанги худ, тоҷикони тамоми дунёи худ мо бояд донем. чӣ иштибоҳое ки мо карда будем, мо ин иштибоҳоро бояд такрор накунем. мо тоҷик ҳастем. Ба ён кас маъқул ҳаст, маъқул нест, мо тоҷик ҳастем. тоҷик араб будан наметавонад, араб тоҷик будан наметавонад. фаҳмидед? мо ҳама аҳли одам ҳастем, лекин мо миллатҳои гуногун ҳастем. чӣ гуна аллоҳу мутаало моро дар ин дунё паҳн кардагиаст. фаҳмидед? дар қуръони карим омадагиаст ки мо насли одама ҳар гуна сафеду сиёву дигар миллатҳо, қавмҳо тақсим кардем, то ки шумо якдигарро бишносед. агар ки иштибоҳ карда будам, бо мара ислоҳ кунед. ягон мушкиле нест, мо бар зидди ягон кас нестем. лекин чӣ хел ҳамин бародар гуфт, дар яке аз вилоятҳое ки дар Афғонистон ҳаст, мардуми тоҷика ё ки ба қайд гирифтагӣ нестанд, ё ки гуфтагианд ки умуман нестанд. фаҳмидед? мисли ки дар ҳамин Ӯзбакистон чӣ гуна хабарҳои шидагӣ буд, ин ҳамин гуна дар ҳамин давлат ҳам шидагӣ аста. фаҳмидед? Ва бибинед, дар Ӯзбакистон яке аз масалан шаҳрҳо гӯем, вилоятам гӯем, мешавад ки вилояти Сох 99% тоҷик аст. 99% тоҷик аст. фаҳмидед? лекин Сох айни ҳол дар куҷост? аз заминаи Ӯзбакистон аст. фаҳмидед? чуст дигар хеле зиёд шаҳрҳои зиёд, вилоятҳои зиёди Ӯзбакистон ҳастанд ки тоҷикнишин ҳастанд, лекин дар қайд гирифтагӣ нестанд. бисёришона ӯзбак қайд кардагӣ ҳастанд. фаҳмидед? ин ҳамин гапи хабарот дар Афғонистон ҳам будааст. ман рости гап ин чизо ман қасоз намедонистам. дар тоҷикистони мо ҳамаро дӯстӣ мекунем, чӣ ӯзбак бошад, чӣ қирғиз бошад, чӣ дигар миллат бошад, мо ҳамаро дӯстӣ мекунем, меҳру муҳаббат мекунем. лекин дар яке аз давлатҳои ҳамсояи мо инам хеле одамо, яъне намедонам, ҳастанд ки ҳамин нуфузи тоҷика, яъне ҳаракат мекунанд ки бар зидди мардуми тоҷик кор кунанд. фаҳмидед? дар он вақте ки тоҷикон яке не қадимтарин миллате ки дар ин заминҳо зиндагӣ мекард. фаҳмидед? имрӯза бошад ё аз куҷоҳое омадагӣ ҳастанд, мегӯянд ки шумо муҳоҷир ҳастед. фаҳмидед? баъд оиди ӯ як тоҷиконе ки мегӯянд ки мо тоҷик ҳастем, мо афғон нестем, як чандта комментариёша хондам. бисёриёш мегӯянд ки ха ту тоҷик, ту афғонам бошӣ, тоҷикистон буранекӣ. фаҳмидӣ? бесавод, бемантиқ, ҳайвонсифатҳо, инам хеле комментариё менависанд. оиди таърих, оиди дин, оиди фарҳанг, оиди ягон чӣ хабаре надоранд дар ин дунё. аммо худашон дар муҳоҷират ҳастанд, дар амрико ҳастанд, мегӯянд ки буро дигар тоҷикистон бура. дар вақте ки намедонанд ки ин заминҳо дар ҳақиқат заминҳои таърихи тоҷикон, асли таърихи тоҷикон аст. аз ҳазорсола пеш бузургони мо, чӣ хел ҳамин марди бузургсол гуфт, 7 пишти мо, 100 пишти мо, 1000 пишти мо, миллион пишти мо ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекард, ҳамаш тоҷик буд. фаҳмидед? ҳамин аст дигар. як муқоиса буд. фаҳмидед? тамошо кунед ва ҳатман дастгирӣ кунед тамоми тоҷиконе ки дар тоҷикони дунё ҳастанд.